Zemljotres koji je pogodio Kraljevo i okolinu unesrećio je puno ljudi. Pored zajedničke čorbe, zvane život u Srbiji, koji ti ljudi dele sa nama mnogima, tamo su životne sudbine začinjene dodatnim mukama, strahovima i problemima. Da, ja sam došla kao izbjeglica iz Sarajeva sa kćerkom i sa mužem. Sad imate 3 kćerke? Sad imam 3 kćerke, da. Znači 2 Kraljevčanke? Jest, 2 su Kraljevčanke. Vi ste u kolektivnom smeštaju u Vrnjačkoj banji? Da. Kakav je to smeštaj? Pa još uvijek se mi adaptiramo tamo i još uvijek je to neko spremanje, još nije to sve konačno, razumijete, da smo se mi sad sredili tamo. Svi smo nekako pogubljeni. Ja ne mogu sad tačno da vam kažem šta, kako, jer još uvijek razmišljam i ne mogu da shvatim šta se sve desilo. Evo, koliko je prošlo tog zemljotresa, još uvijek razmišljamo o tim zemljotresima, jer stalno se nešto drma, stalno su neki zemljotresi. Dođi, mili, dođi, čeći, dođi. Pa ja ti se ne znam, pa nemoj da se plaziš, mileni. To nije vaša mačka? Nije, ali ja imam svoju mačku. Pogledaj, molim te, gdje je došla. Maleni, pa odakle si ti stigo, a? Pa što si došao, pa vidiš da ovdje nema ništa. Pa macani. Ja ne znam šta da radim. Ja moram da je vodim sa sobom, a gdje da je vodim? Možete li unesete sa sobom u prihvatni centar? Ne mogu. Hoćete da živite papir koji je dokaz vlasništva na vašem novom kuću, je tako? Da, i tu piše, znači, da je kuća naša i da je ona po prvostepenoj komisiji za rušenje. Recite mi u ovoj sobi u kojoj ste vi sada, šta je tu bilo? Pa to je bio naš neki mali dnevni boravak. Malo, ali za nas veliko. Meni je ovo bila zadnja šansa neka u životu, kako da vam kažem, da se sredim. Znači da imam svoju porodicu, svoj dom, da živimo normalno, koji svi drugi ljudi i evo sad opet. Ne znam ni gdje, ni šta, ni kako. A kako preživjeti? Pa preživjet će se. Preživjet će se, koji dosta što se preživjelo samo sami, vrlo teško. Bez nečije pomoći, bez nečije podrške, jer jednostavno čovjek nekad dođe u situaciju da ne može sam da završi neke stvari. A moja porodica zaista trenutno nije u mogućnosti da bez nečije pomoći završi ovo. Ostavi ti mene. Do sada je procenjeno da je preko 2,5 milijarde dinara potrebno za prvi oporavak Kraljeva i okoline. 275 domova se moraju srušiti i ponovo praviti. Ovo su samo neki od puno brojeva koji predstavljaju rezultat zemljotresa. Budućnost ljudi zavisi od toga da li će se ti brojevi odmaknuti od papira i pretvoriti u konkretnu pomoć. From the pain in my home, hatred passed on.